Милет телеканалында хаберлер, студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум, вебудақаға бөлі мәлімат. Ахмеджетке яқын Олимпик резерв мектебіні бұл сене эксплуатацияға тапшырмай жақлар құручылық везірлігі инспекциясының нәтижесі. Қырымның курорт пайтақтында Таврида краличесі деп адланған бүлберлік конкурсы кечірілді. Қызылтақ 5-ші ерде қалды, океан таблодан шықмады. Қырым футбол бірлігінің премьер-лига чемпионаты екенленді. Ахмеджетте су сынырлануларының 2-ші басамағыны сентябрінің 2-ші күніне кечірділер. Қырым пайтақының мемориет елбашчысы Елена Проценті анлатты ке бөлі қарараны бабалар оқу елына азырланмасы үшін чықарылды. Бұл көрсетілген сынырлар бала бақшаларының ве мектеплерінің ішіне кедеретмес, чүнки 100-ден зияде резервуарлар ерлештірілді. Қатырлатамыз, сынырлануларының бірінші басамағы августның 24-інде башланды, үшіншісі сентябрінің 8-ден бекленілі. Бөлі чәрелер Ахмеджетінің су анбарлары толғанынша девам етежек. Ялтада бала генч мерkezindeki стадионның капиталь тамираты екінленді. Шымды yüzlerce спортшылар яныланған мейданда идманлар кечерелер. Мектеплерде есе талибелерінің сабырсызлық ненбеклейлер. Ялы бою регионы оқув мевсимінде насыл дәрежеде азырылған ақында мұхбиріміз София Шукурова тариф ете. Мы закупили сюда практически все. Оборудование для занятий детей гимнастикой. Это козел, турники, шведские лестницы, мячи, гимнастические скамейки, баскетбольное кольцо. Талибелер бойле спортсалонақта чоқтан арзеті еделер. Эвеллері олар беден тәрбиесі дірслеріні қомшы оқув мойсеседе кечірмеге мечбур еделер. Шымды әршейденішті. Как мы тут учились, непонятно. Кечмеште бұл бина бала бақчасы еді 1998 сенесі оны мектепке чеверділер. Ашны талибелерге башқа ерлерден кетірі еделер. Тамирады семында 10 елдан зәде кечерілмеді. Кечкен сене она жұмхури бюджеттен 25 миллион рублей айырылды. Бұл параларға яны спортив вет әдбірлер салонлары, ашхане яны техниканен донатылған сыныфлар құрылды. Готовы завтра начать образовательный процесс. Все классы готовы детей кормить и обучающихся льготной категории, и всех обучающихся начальных классов. Тамират бір ел эвел башланды. Энді ярын 370 талибе бірінші чан байрамына топланacaklar. Оны балалар, ана-бабалар ве оджалар сабырсызлық ненбеклейлер. И мы, конечно, с удовольствием и с большим ожиданием ждем 1 сентября своих детей, которых мы не видели, 5 месяцев. Кечкен сене Ялтада бала генч мерkezінің көрініші бам башқа едім. Бозылған хоралар, гертылған кілімлер ве ер-ердеттешік ве чухурлар деп хатырлайлар спортчылар. Во-первых, здесь можно очень хорошо бегать, вот здесь очень удобно. Знаете, бить, вот все это очень удобно, комфортно. А раньше здесь было, не так хорошо, как сейчас. Хазаялда булынған стадионны кечкен сененің февралейында Тамиратқа хапатқан еделер. Бюджеттен айырылған 35 миллион рублеге яны газон төшеделер. Чапув елчықларына ерлештірделер. Бұндан да ғайры волейбол ве баскетбол үшін мейданлар құрылды. Улучшился, конечно же, и качество процесса тренировочного в связи с тем, что новое поле, оно позволяет спокойно проводить, безопасно, самое главное. Объектлерінің Қырым Девлет шурасының рейсы Владимир Константинов зиярет етті. Оқайдатты ке ялы бой тарафлары оқу еллана азыр. Много было страха возле 1 сентября. Пандемия будет, не будет, как будет. Сейчас все страхи развеяны, начинаем учиться, так сказать, в обычном формате, привычном для преподавателей, для детей. Оқу йортларында эпидемияға қаршы талаплар мұтлақ әрәйет етілежек. Ковид хасталығымен бағлы вазиетке бақмадан ярынки тантанылы чан мересімі кечірілежек. Ама о кешкен сенелерінің чан байрамларындан фарқланажақ. Бұл ел байрам чаны тек бірінші сыныфлар ве мезунлар үшін янғарajақ. София Шукурова, Виталий Голубев, Милет үшін. Спортив комплексінің реконструкциясы насыл кече, бала бақчалар құрыжылығы насыл басамақта. Бұларны Ахмеджеттеке ве районға иш зәретінен барған Қырым Жұмхуриетінің құрыжылық везірі Михаил Храмов огренді. Қалған тәфсилатлар ақында бізім мұхберлеріміздің мәліматы.
Иш зиярятыны Кырымның куручылык везири Тавел көйінде Олимпик резерв окув юртундан башлады. Оның реконструкциясына 400-ден зияде миллион рублей айырылды. План бойынша объектте 500-ге якын адам çalışмақ керек. Егер тыш хизметчиге пара графикке көре кечирилген олса, куручылык мейданында işçiler етішмей. О шахснен өзі эсапларнен оғрашты. Сегодня мы насчитали, пока по состоянию на данную минуту мы обошли все объекты, кроме нижнего поля, насчитали 14 человек. Внизу, как нам говорят, что там 16 человек, это вот 14 плюс 16 будет 30. Михаил Храмов кайт этті объект бұл елның соңында тапшырырывы минималь дәрежеде. Келечек объектлер сарайлы қият көйінде Жигулина Роща микрорайонындаки бала бақчалары. Куручылык везірлігінің незаретінде экі бала бақча. Олар демография адлы милли лейха черчевесінде құрыла. Бір объекте іш қайнай. Іште 100 чешет профилік мутихасыз іштирак етті. На данном этапе полностью охвачены практически все спектры работ, в том числе и финишная отделка, укладка плитки настельной, напольной, окраска, как мы видим, также монтаж уже кровельного покрытия, в том числе и профлист. Диварлар азыр, олар газоблоктан ясалған оның üçün sıcak ve давуш кечірмейлер. Дамның эпосы моден конструкциялары да текленілді. Тыш хизметчі кайт етті ке, умумен ішлер график бойынша алып барыла. Амма тышкіріп кетішатында нұқсалықлар тапылды. Олар электрика хатылары ерлештірілуінен бақылы. Сейчас по результатам объезда буду звонить министру, буду звонить руководителю Крымэнерго. Их срок это конец сентября, в соответствии с утвержденной дорожной картой. Никто этот срок не отменял. Это уже, так скажем, риск. Оннан хуручылык везірлігінде кайт еттілерке. Идаренің незаретінде 9 бала бақчасы болуна. Оларны бұл сененің соңында эксплуатацияға тапшырмаға сөз берелер. Гүзел Мамбетова, Руслан Минаев, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Бақылмаған вечөплікнен толы ашағы тайна Хахмежетнің ең бұйық ве ең ескі голыдар. Оның территориясында фальжелер ве гонюлелер талаққа кечірділер. Оның тәфсилатлары ақында Аяр Велилуаевның левхасы. Мне сегодня везет. Дорогая ложка к обеду. То зонтики, то кроссовки. Бір вақытлары ерлі балықчыларының ве ерлі сәкенлерін севімлі ері шымды бойле алды. Ялыда чөплі кобалары, сувда теміз дегіл. Волонтер Наталья Рыблованы гөлінің көрініші раатсызлай. Однажды я побывала на этом озере, восхитилась его красотой, но ужасно грязно было. Гольге яны аят бермек. Гонулилер эпосы Хрымдаки бу меселены чезмек истейлер. Наше мероприятие, оно проходит сейчас вокруг всего озера, то есть привлечены люди, наши жители Симферополя, также жители Феодосии, Евпатории, Севастополя. Гонулилер умуми тырышывларнен гольны темізлемеге планлашалар. Керек алетлерні сатып алып олар ишке чықалар. Голь веялы кенары темізлеген сон комплекс абадаштырув башлачақ. Мы выбрали одну из небольших, компактных и очень уютных площадок, которая наиболее часто посещаема жителями Симферополя, и решили ее благоустроить таким образом, что высадить наиболее неприхотливые сорта декоративных растений, такие как форзиция, дерен белый. А непосредственно, что касается водного пространства, мы занимаемся сейчас тем, что подготавливаем нимфеи к высадке в воду. Акция нәтижесі. Тешкилетчылар айтқанына көре, гөлінің түбінде ве оның этрафында 30 кубометр чөплік чықырдылар. Аяр Велилуаев, Арсен Фукала, Миллет үшін. Қырым футбол академиясы кезлевде açıldı. Bu ярмадада футбол ұсталығының ilk en yüksek мектебі. Эки ай девамында 3 сайлав басамақ кечті. Оларның девамында 500-ден зияде намзет арасында қабул ету комиссиясы 150 en күчлü en футболжыны сечті. Олар академияның ilk талебелері олдылар. Мевзунын девамы біздің левхамызда. Olacakta profesyonel futbolcular olacak yaşlarga bakmak için çoktan çok muhlis toplandı. Bu hem ana babalar hem dostlar hem de futbolga lakayt olmagan adamlar. Alexander Fedotkin 11 yaşında. Lionel Messi ve Roberto Carlos'ны mabutlar dep saya. Ağır seçuvden keçken son o Kırım Akademiyasının talebelerinden biri oldu. Birinci sınav idmancılarga karşı maç. Мне очень сегодня понравился сегодняшний день, потому что впечатление, столько человек на футбольном поле против тренеров всех. Bu pek ciddi ve muhim tedbir olganını bu yaş oyuncularga bakkanından anlaysın. Впечатления от сегодняшнего матча были хорошие. Хотя пару раз докоснулся до мяча.
Uch saylав басамағы Qırım futbolunun келечегінен бағлы яшларны белгіледі. Тамам олар академияда тәсіл ве тербие алacaklar. Благодаря 3 этапам отбора мы отобрали 150 самых одаренных, самых перспективных юных футболистов со всех уголков Республики Крым. İdmanlar ceryanı akademiklerde tolu şekilde kete. Sentyabrның 1-ден ise балалар миллионларca мектеплилер gibi ralliler o güne oturacaklar. Ребята здесь всегда живут, с утра они встают, идут в школу, после школы уже занимаемся конкретно футболом. У них будут одноразовые занятия в течение недели, также будут дополнительные по технике, по фитнесу. Akademiyanın talebelері haqiqiy dostlar. Olarның biri hem futbol meydanında hem de okulda arkadaşına yardım etmege hazır. Ленуза Борсеитова, Марина Соловьева, Асан Ибрагимов. Millet için. Abjinki ekibin Yegrim adlı Ukrayin medeniyetinin festivali Qırımda 4-cü kere keçti. Tedbir keçirilivinin teşebbüsü Qırımның Ukrayin cemiyetinde ait. Bayram Ukrayin, Ahruz, Bulgar, Eston ve Qırımda yaşagan diğer halklarının vekillerinin birleştirildi. Herkesten beraber bereket toplav bayramına Ayar Veliullayev qayt etti. Хатиджи Ибрагимова 15 yıldan ziyade oyunlarının uğraşı. Onun takdimi sanada 5 çıkış takdim edecek. Onlar arasında Ukrayin ve Rus halk oyunları var. Замечательное мероприятие. Все как обычно на высшем уровне. Нам все нравится, мы довольны. Abjinki evvelden Slavyan alemlerde esas ziraat günü sayıla edi. Yavaş o bayramga çevrildi. Son festivalge geçti. Aratuh koyunda geçirilgen bayramga 20'den ziyade kolektif etip geldi. Мы действительно очень весело сегодня проводим это мероприятие, тем более Abjinki – это фестиваль, который приурочен к скосу пшеницы, к первому снопу. Cumhuriyette bayram endi 4-cü kere otrekler ve onun miqyazlığı hep arttı. Я хочу сказать, что сегодня мы видим больше количество коллективов. Праздник более масштабный. Я думаю, это будет происходить от года к году. Он будет набирать обороты. Украинские, крымско-татарские, греческие, армянские праздники – это сегодня украшение Крыма. Bayramda ustalar öz tecrübelerini paylaşıp hatara bağışlar yasalığı boyunca master-klasslar geçirildiler. Festival sanallaştırılgan konsertnen yeklendiler. Ayar Veliullayev, Seyit Vlilayev, Millet için. Ялта şehrinde bütün Qırım boyunca 2020 Tavridanın Kraliçesi adlı konkurs geçirildi. Tedbirinin teşkilatçısı Kraymen Fashion Week haftasının temelcisi Lana Verina. İştirakçiler sergilerge Qırım dizaynerlerinin kolleksiyalarını numayiş ettiler. Bu dülberlik hakkında Ленуза Борсеитова devam etti. Bir kaç saatke toplanğanlar yarımadanın lədini ayatına dalalar, fotokameralar çalışa, dizaynerlerinin yanı kolleksiyaları gösterilen dülber iştirakçilerinin tebessümleri, bular episi tekrarlanmaz keyif bağışlay. 13 dülber ve çeşit kız bu akşamның en yüksek unvanı, Tavrida kraliçesi olmak uğrunda көрüşecekler. Yaş iştirakçiler arasında ise oğlan ve kız şahzadeler seçilecek. Это могут быть девушки нестандартной красоты, не относящимся к моделям, к модельному бизнесу, но это девушки, которые чувствуют себя королевой. Это конкурс о женской красоте, о женском достоинстве, о женской грации и очаровании. Podiumda çoxtan-çox original dizayner kiyimlerini көрмек mümkün. Bir çıkış canlı opera icra etülüvünen keçti. Kristina Kibovskaya'nın kolleksiyasında hem büyük tantanalar hem de yengil kokteyl anterler takdim etildi. İştirakçilerge kıymet kesecek jüri azaları, beauty sahasının mütehassısları, jurnalistler, iş adamları ve mecenatlar. Что красоты и талантов детей. Я в том числе занимаюсь их, так сказать, нахождением талантов. Поэтому часть моих, я ими горжусь, они большие умнички, будущие топ-модели. Tedbir musafirleri arasında Premier-Ministr takımının solisti Vasiliy Kireyev. Konkursның en küçük iştirakçileri seyirciler o güne Dress Dreams kiyimlerinde çıkacaklar. Onların arasında Ediye Aliyeva yaş olganına bakmadan podiumda eminliknen adımlay. Танцует, рисует, поет. Занималась в хореографической группе детского сада гимназии «Моя первая академия». Будет в первый раз в показе мод. Это платье от дизайнера Dress Dream, и очень ей оно понравилось.
Uzun ayaklı Dülber kızlarının yürüyüşleri de bakışlarını celp etti. Birine ayrılan çizgiler var. Я люблю внимание, я хочу пройтись по подиуму и просто показать красоту. Galipler şeriklerden bakışlar, mecmualardan neşirler ve intervyular elde edecekler. Ve bundan gayrı 2021 sene reklam şirketine takdim edecekler. Lenuza Borsiyitova ve Vitaliy Golubov, Millet için. 5. kere Kırım'da kino gecesi dep adlandırılgan Butun Rusiya aksiya keçirildi. Bu sene aksiya Cumhuriyetinin 51 meydanını birleştirildi. Onların birinde bizim televizyon takımımız da bulundu. Andrei Sidorchuk öz dostlarıyla birlikte şkolna kasabasında kino gecesini ziyaret etmeye karar aldılar. Bu kişinin yanında ömür arkadaşı ve kızından gayrı yakın dostları. На детских площадках мы уже нагулялись, пришли посмотреть детей на развлечения, чтобы они посмотрели мультик, покушали конфет, ждали сладкой ваты, но ее не привезли, поэтому ждем мультик. Kino gecesi dep adlandırılgan aksiyada muzeyler, kitaphaneler ve medya ilgilince müesseseler iştirak ettiler. Balalar ve büyükler programmadan ayrıca kaldılar. Master-klasslar, ekskursiyalar ve sergiler zamannevi seyircinin kino sanatına olgan merakını arttıra. Şkolna kasabası da istisna olmadı. Aksiya çerçevesinde yerlilerin el yapmalarından küçük sergi teşkil edildi. Balalarının meraklı programı bekledi ve epos isteyenler için küçücük kinoteatr hazırlandı. Дело в том, что уже 5-й год подряд на территории Крыма проходит эта всероссийская акция «Ночь кино». И каждый год мы меняем площадки. В этот раз честь выпала проводить такую всероссийскую акцию нам. Yıl bu aksiya açık havada geçirili. Yaş seyirciler için interaktif diskotek ve multfilm hazırladılar. Karanlık düşken son kinciler yoklamağa gittiler. Büyükler ise rahmetli yerli komedyalarını seyir ettiler. Клади. Что? Ложь? Неграмотно. Надо говорить. Клади. Bedava Kostyurev'de akımdaki yılın en çok para getirgen yerli filmler iştirak ettiler. Bu Холоп adlı komedya, Лётаки melodraması ve Ivan Tsarevich ve Servolk 4 adlı animasyon film oldu. Kino Kostyurevler hem de Ermeni Bazar, Bakşisaray, Yalta, Kizlev şehirlerinde ve diğer mesken yerlerde olup geçti. Kırım Cumhuriyeti'nin medeni veziri Arina Novoselskaya kayıt etti ki, Noç Kino gösterilgen vakıf meydanlarının sayısı 4,5 kerege arttı. Sabina Diniyeva, Marina Solovyova, Hasan Ibragimov, Millet için. Kırım Futbol Birligi Premier Ligasının mevsimi yekünlendi. Sonki turunun hepsi maçları bazar günü geçti. En çok gol urulgan oyun Kızıltaş ve Okean takımları arasında oldu. O 3-4 hesapnin yekünlendi. Kereşliler galip çıktı. Bu hafta bizim liqamız. Maç Kızıltaş için turnir emiyet taşımadı. Onun için özlerine göstermek imkanını yaş futbolcular elde ettiler. Bakçısaraylılar tabloda 5. yerini aldılar. Kirişliler ise 6. satırda yerleştiler. Ama neticede ata Premier Ligadan çıkmak mümkün edi. Bu mevsimde esas oyun oynayacak Okean takımı için endi 4. dakikada gol urdu. Bundan son Kızıltaş failleşti ve teşebbüsünü uzun aldı. Endi 30. dakikada 2-1 hesap ile öge çıktı. Ama teneffüsten evvel Georgi Kumaritov gol urdu. У нас до этой игры 4 потери, основные 4 человека, которые не играли. Ну и задача была наиграть молодежь. İkinci taymda oyun açık kaldı. İki takım da teşebbüs almağa tırıştılar. Kirişliler öge çıktı. Sonki hesap 63. dakikada tayinlendi. 4-3 hesap ile musafirler yendi. На каждую игру настраиваемся только на победу. Ну, один забил сегодня, остальное неудачно получилось. Oyunun kahramanı Okean takımının hücum eticisi Anton Izvekov oldu. 39 yaşlı forward 3 top vurdu. Пару слов сказали, что сегодня только победа, иначе или вылет, или переходные. Да, было тяжело, вы видели, какая бойня была, я не знаю даже, но это кто-то может подумать 4-3 счет, что тут прогулка, но тут такие эмоции были. Endi takımlar yanı mevsimge hazırlanacaklar. O tahminen sentyabrın sonunda başlanacak. Sultan Istakayeva, Ilya Kutuzov, Ramazan Alivapov, Millet için. Şimdiki dakika bu hepsi haberler gelecek yayınımızını kaçırmanız.